svog prijatelja Lazara, 4-dnevnoga, koji se već raspadao u grobu. I narod ga je dočekao kao onoga koji jeste vaskrsenje i život. Čistoga srca, naročito djeca, ali djecu su naučili anđeli koji su nevidljivo išli u toj litiji sa djecom kada je narod izašao da dočeka Gospoda Isusa Hrista. I bilo je veliko oduševljenje iz sveg srca. Narod je klicao Hristu, proslavljajući ga već kao Gospoda i Spasitelja. Iako još ljudi nisu razumjeli dovoljno njegovo djelo, niti su razumjeli šta će sve biti, ali su nekim dubljim nervom svoga bića osjetili i razumjeli sve ono što je bilo najbitnije. Već su ga proslavili kao Gospoda, kao Mesiju, kao onoga koji je od proroka od davnina bio obećan da će doći u ovaj svijet i da će spasiti svoj narod, da će ga objediniti i da će uspostaviti novo carstvo kome neće biti kraja. I dokle je narod, a posebno djeca, bio u tom uzvišenom raspoloženju i ushićenju, slaveći Hrista kao vaskrsenje i život i radujući se njemu, za to vrijeme se i zavist ljudska organizovala. Preko koga? Preko tadašnje elite, onih koji su bili na čelu naroda. U njihovim srcima, makar kod većine, pojavila se ogromna zavist prema Hristu. Njihovo srce se okamenilo i u njemu nije bilo nikakvoga uzvišenoga i pobožnog osjećanja, nego samo zavist i pakost. I zamislite kako je to izgledalo. Djeca prostodušna, zajedno sa anđelima, pjevaju Hristu osana, sinu Davidovu, a to je pjesma koja priliči samo Mesiji. I narod također kliče i dočekuje ga raširenih ruku i otvorenoga srca. A vođe narodne, nažalost, hvata zavist i osuđuju i narod i Hrista. I počinju da se organizuju da ubiju Hrista. Šta se to događa sa ljudima? Vidimo kroz cijelu istoriju zapravo da narod ide jednim svojim putem, najčešće pravim putem, većina naroda, ali vođe narodne neka ga zavode ovamo na ovu stranu, nekad na onu stranu. Vrlo često pogrešno, rijetko kad ispravnim putem. Ali to saborno osjećanje i saborna mudrost
koju narod ima, ona skoro da je nepogrešiva. Kao što je tada narod u Jerusalimu zajedno sa anđelima Božjim i sa djecom pjevao Hristu, tako je narod i u naše vrijeme pjevao tu istu himnu Hristu Gospodu. Ulazak Hristov u Jerusalim bila je zapravo prva litija hrišćanska. Bilo je tih svečanih procesija i ranije, još od Mojsija, kada su Jevreji podizali kovčeg da krenu sa njim dalje, kovčeg zavjeta Gospodnjega, najveću svetinju, tada su pjevali Gospodu i anđelima himnu, osjećajući da Gospod ide ispred svoga naroda i da anđeli njime rukovode. I mi smo tome svjedoci, kako je više puta Sveti Vasilije Ostroški pohodio grad Nikšić na svečanim litijama povodom njegovoga praznika i kako je posebno došao kada je crkva bila napadnuta da posjeti svoj grad i da utješi svoj narod. Onoga decembarskog dana kada je sav narod po kiši stajao u redovima po 6, 7, 8 sati da pristupi Svetom Vasiliju, svi mokri do gole kože u zimskim danima i da se niko ne prehladi. Šta se zapravo toga dana dogodilo? Narod je pokazao svoju vjeru i vjernost Svetom Vasiliju Ostroškom, a to je vjera u Hrista. Jer je Sveti Vasilije uvijek iza života i danas i svagda ide Hristovim stopama. Tada se narod prekalio i nije prestajao da pokazuje i da potvrđuje vjeru i da se sabira zajedno sa anđelima, a posebno djeca su bila ukras naših litija. To je bio produženi Hristov hod u Jerusalim. Svaki naš grad postao je novi Jerusalim. I svaki naš hram je bio svjedok vjere, istorije, časti, poštenja. To je bilo nešto neponovljivo. Draga braćo i sestre, ponovit će se samo onda kada opet crkva bude gonjena, a to često biva u istoriji. Moramo biti uvijek spremni. I ne treba ničega da se plašimo. Kada smo bili van zakona, tada smo bili najjačiji, jer smo bili najjedinstveniji, jer smo čuvali jedni druge, jer smo prihvatili jedni druge, objedinili smo se oko Hrista, oko naših svetinja, oko čivota Svetoga Vasilija Ostroškoga. I tako uvijek treba da činimo. I naš hod, kao onaj hod Hristov u grad Jerusalim, koji je tada, zapravo čime je tada ustanovljena prva litija
ona se nastavlja, istorija crkve je jedna svečana litija pobjedonosna, jer litije se prave da bi se pokazala ljepota i slava naše svete vjere pravoslavne. I svaka sveta služba gdje je sabor Božji, gdje je okup naroda Božjega, tu je okup oko Gospoda i naroda i anđela Božjih i svih svetih. Naš život u crkvi Božjoj je u zajednici sa svima svetima. I mi se na prvom mjestu obraćamo Bogu i klanjamo se Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Klanjamo se krstu Hristovome i njegovoj smrti živonosnoj i grobu njegovome živonosnome i vaskrsenju njegovome, ali se isto tako slobodno obraćamo i svima svetima. Zamislite samo kakva je to zajednica, kad bismo mogli da vidimo svojim očima. Ne možemo to da vidimo svojim tjelesnim očima, ali možemo duhovnim očima. Ta zajednica je zapravo pravi istinski hram u koji se svi zajedno uziđujemo. To je sveta i svjetla i nerazoriva zajednica Crkve Božije. Neka bude srećan ovaj današnji praznik ulaska Hristovoga u Jerusalim, praznik cvijeti, kako narod kaže. Neka procvjetaju duše svih hrišćana u vrijeme ovoga časnoga posta i u vrijeme ovih svetih dana, a naročito na praznik Vaskrsenja, da zamirišu naše duše vjerom, čistotom, ljubavlju, dobrotom, praštanjem i da svi budemo spremni na zajedništvo sa bližnjima svojim, da uklonimo sve pregrade sa našim bližnjima, da ne bude među nama razdora, mržnje, pakosti, iako je negdje toga bilo, da to prevaziđemo, da budemo braća i sestre u Hristu Gospodu, da budemo pravi istinski hrišćani, djeca Svetog Save i Svetog Vasilija Ostroškoga. Da ne zaboravimo nikad da su nas sveci učili i vodili i krijepili i izvodili uvijek na pravi put. Imali smo mi mudrih ljudi, obrazovanih i svega toga, ali ipak niko kao Bog i niko kao sveti, da se te nauke, te ljubavi, te dobrote, te pravde, te volje, te hrabrosti držimo, da idemo putem Božjim. Svima neka vam budu srećni praznici i ovaj sveti dan i svi naredni veliki dani do Vaskrsenja Hristovoga, a da nas Vaskrsenje Hristovo iznova obraduje, preporodi, osnaži, obnovi, da obnovi našu međusobnu ljubav i zajedništvo i da tako napredujemo iz sile u silu u sve dane života našega. Amin Bože daj.